B number 4. I say because of the moving in Wanya Kwanya. And make it family. SOMPA FM. One woba. Now, baby, I am coach moving. I am Modawana. Kodi 100 years old. On coffee on. You. I am coffee. Asemo. SOMPA Extra. So more mucha movie up any baby now. Oh, yeah. Sentina me de lenke Mercy Johnson no. Because Mercy Johnson or bigger than Auntie B. And I'm saying previous on one. Okay, I can't really tell. But some are no can. Now what you try me by Ajuma any fiasem quite different thing altogether. Yeah. What I say? Yeah. Intina ya kase Ajuma mu asem ye mfa anye dey. En fa nkofi. So kwa Ajuma now no boss edi nkomo e wo Ajuma mu a ye nko discuss wo de e wo fa. Efie e ya Ajuma mu asem. Opa no ti ase. Yeah. Enti me feel say utwa movie na wo koba say hu say movie na bedru baabi no. Na wontwa biem na wanyini a wontumi nkɔ ba bia obehia nkwala e wo nkyɛn a nkwala no bɛyɛ wo ankasa wo ma wo family what you say yeah nti sia na o kasa because of moving tin wanya kwan ankwa wo no ye Ghana fo yenye ne den den na yenye mfa ho ozanso wa ahokyerem ahokyere ne de papa yo say me amka to say omo mutwa movie musicians any other staffs ne wa anyere ho de ukwakotra fi ahokyere de obekɔ saa o ekom ne bedew ekom ebedew because the moment now yes adwuma no the little money that I will sabeka bia no eso de bi tu ba bi na hu say emre bi beso asa adwuma we ameye na ni ho bio o ja say na ni ho bio nti sika no a wo pack go ba bi no sa sika na obe use okay ya hwe ya actors ni actresses ni musicians bebre na hu say omo yare kra omo say nipa ni sika aya na mampani bi na akwakoboa no okay and ebia your friend is saying ebia a vice president bi no akoma ni sika so on fan hospital on fan koye we and ne ho kire no aya na ya nuguase ma me do say nipa bi ahia mo a opani asase so ayati obi ahia mo a but then na wo so ya abo ahoma obi abo a okay awo utumi nko country obi say fa oba ma me mane nkoye oba forever eye de ye obi ba enti awo de owo a eye emfa ho so wo bi ana wo ni bi opa no ti ase owo anya kwakwa no betumi de na cheche ore ana bi mpo akwa na ode ne beba wiase no ono mpo na betumi abie kwan na ama wo so abrabo abo na yeden akona nim enti me Auntie B asem na wo ka no aye too late for mame no okay nya af no obeka che Ghana say ye Ghana for say because of moving into no wantimi anya den wantimi ankwa wantimi anya kwan ankwa la sabi mpradu asa sabi mpanifo mu anima tema na wo twa movie na ne bibi ne ya twa to baabi na eda baabi no so na baabi ana ekura wan kasa ana menim say movie ni mu no ware ana no ware oh no santo kunu na santo eni kunu ana na santo onwo ana Auntie B na kasa na onwo eno ye questionable kakra okay enti mame yesro wasem ne de se wa nya anwo a Ghana for no enye yasem yemfa no ntu baabi mame ko kakra so ayade o ohiaska se no ne obofo na yi oh okay yeah se no ne reverend obofo na se o mo nambiem me hu se reverend obofo kra che ne ka me hu bibi sa se wa sit down kra fio se de ama no ntongoton no se sa japade no opa ni me ti asesi yi se kwamo de me na me phone 12 Pro Max e kura mi okay e kwamo de me am see 12 Pro Max ni kura me oh okay me kwakoton se ne be ya me okay o ti ase because phone entumi mama duane mama ndi sika na me de to ye kwa me fa so me de nya sika de to sa phone no me ton na se me de sa sika de ye bibi kaka me tun nya sika kwa de esa koto foforo nti so wi na se ne ho kire na se efie bi no wo ana se ajapade bi no wo ana se ka bi no wo onko no nko ye de onko no nko ton eno be boa no mama